ngana zu ke neri analysis tang chen pu pu ta after lang ye o ye ta le is no so ta so ya ti le is no nga kyu shin ko sum so ku che ting sang ye ba khar tre gre sung ya na ma ling ye zu sin na shu anye ba du se che che tre gre o ya ta ti is no khar re sin ngana zu ke amo ge o ma ne su jo la kwa chu na tre gre la kwa tu khar re sin ngana zu ke dong ba chu na ro tre gre o ya she tin de chik ta thon do khar re sin ngana zu ke me da se pu ne su jo yang gan chu ge shi ma na chi khar tu sal tre ge do o ya ta ngana zu ke kong za de is no gyun do ji me sum so ku le ko gu me la o ya na ma ling ye zu ko gu chu na sur ke te chu se pe na la khar tu si na shu a kirang ge chal ju tu du su jo yung gre o ya nang lo shi dam chi lu o ya din de shi yo re ta la kwa tu khar re sin ngana zu di shen be chik de man za ge kya chu khar yo re sin o ya ngao ta lang wa gyu rim nang lo ta lu chu ko yi su na o ya la bu che che de ge ma ta cha ko che che ni ma ning gang so ta khar so be yi su na ta ga ran de ge ngana zu ba kwa shen be yi su na re kan nan den dong che shen be yi su na ro so ta chi lo ku ma re a ren ga chi ge ta le yi su na so ta su le ze din ne kya so ting du ga kya so gan ji leng ge ma re kina na ba zu ko chu su na khar tu sa le si na shu a ko ro sum ju so ko li yi su na o ya du se che che kirang ga chal ju ge re to je nang ge jin che so